Good morning, class. Sanibonani, class. Ninjani? Asithembe ukuthi siyaphila. I-drawing esizoyenza namhlanje PSSD N2 and N3. Question 2, njengoba siyibona la, i-drawing yaphuma phambilini athi ngibeka kunyakane. It was 2023. Okay. Umkhuhlane sibambe phansi. Okay, it was 2023. It's for N2, but naka N3 maningi ama-chances ukuthi iyaphuma cause yonke into iyafana. Okay. I-question yethu bekuthiwa figure 2 shows an oblique T-piece consisting of a hexagonal main pipe and a cylindrically branch pipe. Okay. Main pipe ile, hexagonal main pipe, then cylindrically branch pipe ile okuyile icylinder into efana ne-drum of some sort into kanjalo. Alright, i-question yokuqala ke lapha ithi draw the given front view. Should sodoba lento ngoba injalo iscale 1:1 shuthi yonke dimension asilishintshe u28 u28 u51 u51. Doba lento ngoba ikanje uyitholele u3 marks wakho. Okay, bese siyidobile ke thina nathi ngoba ikanje sayitholela kushuthi u3 marks wethu. Okay, then i-question yesibili ithi draw the given left view. I-left view okuyile. Okay, uphinde uyitholele u3 marks wakho kushuthi uma ukuhlanganisa usuno 6 marks okwenza into obuyinikeziwe. Okay, i-left view iyona lesizama uyidweba. Soqhubeka sibone ukuthi okay siyidoba kanjani left view yethu. Okay, asizameni ukuqhubeka. Okay, hexagon ngoba sinikezwe hexagon kanje satshela ukuthi le side lu28, lokho ku-imply noma kusitshela ukuthi wonke ama-side ethu awu28 28 28 28. Okay, okunye kubalulekile nge-hexagon uma siyidweba sisebenzisa irula lethu eliyi-60 sobe silibeke phakathi square. Silibeka kanje sidwebula inali, silibeka kanje sidwebula inali, siphinde silibeka kanje sidwebula inali, siphinde silibeka kanje sidwebe ulayinali. So i-step sokuqala esizosenza ngapha ku-hexagon yethu ukudweba ulayini ube inline ne-front view yethu. Okay, awugqamile. Then somewhere akubalekile ukuthi ngikale ukuthi ingakuphi. Okay, then ngiyabe sengikala ulayini o28 lo line wami osuka la uza la u28. Okay, then la uphela khona ngibeka irula lami kanje ngidwebe ulayini oshona le, nangapha ngiphinde ngibeka irula lami ngidwebe ulayini oshona le. Uyi-construction ngizobe ngakawukali. Uma ngiqeda ukudweba ngiyabuya sengizokala u28 uphelele la, nangapha ngikala u28 uphelele la, ebese ngilibeka kanje irula lami ngidwebe ulayini wale, ebese ngiphinda ngilibeka kanje ngidwebe ulayini wale, ngikala u28 uphelele la, ngikala u28 uphelele lapho. Okay, cabanga ukuthi kusaqondile kezwakala. Okay, then last ne-center line yethu iphinde ibe kanje i-center line yethu. Okay, sine-center line yethu ekanje, right? Then le circle yethu yesilinda i-diameter yakhona u40 kushuthi i-compass yethu sizoyivula kubani? Ku-20. Sizoyivula ku-20 i-compass yethu. Alright. Okay, somewhere le ngizobeka le circle yethu engisho ukuthi ine-diameter ka-40 ne-radius ka-20. Le izobe iyi-auxiliary, izobe isilekelela ekudwebeni le. So ngizama ukuyibeka ibe away kwi-drawing yethu because ayisiyi part of the drawing, but izobe isilekelela ekuthenini sibone ukuthi le circle le enye iphume kanjani.
Okay, nayi sensor yethu. Okay, then step esilandelayo ukudivide i-circle into 12 equal parts. Into enga-advise ngayo ukuthi nje ephepheni wabona i-circle divide nkosi yami, noma ungazi ukuthi mawuqeda uyi-divide uzoyenzani, kodwa nje wabona i-circle ephepheni divide kawu-12, ubeka nje kudle lapha.